салом тамошобинони иззатманд, барномаи аниси кунҷи танҳоӣ пешниҳоди шумост. ин лаҳза мо суҳбате дорем бо яке аз иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, Гулҳина Мирзоалиева. дуруд ба шумо. Ассалому алайкум. шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. Ташаккур зиёд. биёед сараввал худро хубтар муаррифӣ кунед. ман Мирзоалиева Гулҳина, хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мошам. иштирокчии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст мебошам. ҳамзамон иштирокчии фаъоли озмуни шоҳномахонӣ ҳастам. аҳсан ба шумо. хуб бигӯед ки аз рӯи кадом номина дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда будед дар соли 2023 албатта? ман соли гузашта дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классик иштирок кардам. офарин. имсол ҳам нақша доред ки дар ин озмун иштирок намоед? бале, имсол ҳам нақша дорам ки дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок намоям. офарин ба шумо. шумо гуфтед ки ман иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ ҳастам. бале. бигӯед ки чӣ қадар байт медонед аз шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ? ман аз китоби шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ 400 мисра аз худ намудам ки аз онҳо 80 достон мебошанд. агар иҷозат бошад яке достони писандидаи худро барои ҳамсолони азиз пешкаш намоям. хуб марҳамат, албатта порча қироат кунед беҳтар аст. бар тахт нишастани Хусрав ба пусиш падар хостани ӯ. чӯ Хусрав нишаст аз бари тахти зар, бирафтанд ҳар кас ки будаш шунар. гаронмо ягонро ҳама хонданд, бар он тоҷи нав гавҳар афшонданд. ба мӯбад чунин гуфт кин тоҷу тахт, наёбад магар мардуми некбахт. мабодо маро пеша ҷуз ростӣ, ки бедоди орад ҳаме костӣ. або ҳар касе рӯи мо барбеҳист, зи бедод кардан сари мо тиҳист. зи яздон пазируфтам ин тахти нав, ҳаме рафшану моявар бахти нав. шумо низ дилҳо ба фармони ҳед, ба ҳар кор бо мо се паймони ҳед. аз озурдани мардуми порсо, ба дигар кашидан сар аз подшо. севум дур будан зи чизи касон, ки дардаш буд сӯи ин кас расон. ки дар гоҳу бегаҳ касеро бисӯхт, ба бемоя чизе дилаш барфурӯхт. кунун даст аз ин шуст бояд ҳаме, раҳи ростӣ ҷуст бояд ҳаме. дигар ҳарчи бо мардуме бархӯрад, мар онро пазиранда бошад хирад. офарин. кифоя ҳаст. воқеан ҳам маълум аст ки шумо достонро ба пуракӣ ҳифз кардаед. агар иҷозат бошад инро ба тариқи наср ҳам нақл намоям. хуб, ба тариқи наср ҳам ҳифз кардаед? бале. хуб, пас биед дар бораи ин достон нақл кунед. писаре буд ки бо номи Хусрав. марди хеле донову фазл буд ки аз хурдӣ вай дар молу сарвати ҳеҷ кас нигоҳ намекард. падараш орзуе дошт ки писарам калон шавад, ман ба он тоҷу тахтамро ба вай супорам. вақте ки писараш ба 18 сола мерасад, ба ин тоҷу тахтро ба писараш медиҳад. писараш бошад ба молу сарвати ҳеҷ кас нигоҳ намекард, аҳамият намедод. фақат мехост ки ватани худ ҳамеша содиқ, ватани худ ҳамеша сулҳу субот бошад. рӯзе аз рӯзҳое падараш ӯро ба наздаш даъват мекунад. ба гаронмоя ба маънои ин ки одамое ки ҳунармандонро ба наздаш даъват мекунад ва ба писари худ мегӯяд ки писарам, ту бояд бо инҳо суҳбат кунӣ, подшоҳи оянда ту мешавӣ. писараш мегӯяд ман намехоҳам падар ба молу сарвати ҳеҷ кас нигоҳ кунам. мегӯяд писарам, акнун ман пир шуда истодаам, сину соли ман гузашта аст, мехоҳам ки молу сарвати маро ба ту диспорам. вақте ки писар аз падараш розӣ мешавад, дигар ҳеҷ чизе гуфта наметавонад. ҳунармандо ба назди вай меоянд, тоҷро ба сари вай меандозанд ва ӯ хеле хурсанд мешавад, аммо аз ҷой бармехезаду мегӯяд ман ба тоҷу тахти ҳеҷ кас нигоҳ намекунам. агар хоҳед ки ман подшоҳ шавам, ман мехоҳам ки се чизро дар ёдатон гиред. агар се чизи манро иҷро кунед, ҳамеша подшоҳи шумо хоҳам дошт шуд. мегӯяд ин чӣ аст подшоҳ? мегӯяд ки якум мехоҳам ки даст нарасед ба молу сарвати касон, ҳамеша роҳи ростиро нигоҳ кунед. ва сеюму ман ин аст ки ман намехостам ки подшоҳ шавам, подшоҳ падари ман хост. ман мехоҳам ки ҳамеша кадоме ки зиндагиашон паст аст, ман зиндагии ӯро ба чизи молу сарвати худ ҳамеша як хел нигоҳ дорам. мазмуни ин ҳикоя дар ин аст ки подшоҳе бо фазлу донае будааст ки ҳеҷ вақт ба молу сарвати ҳеҷ кас нигоҳ намекардааст.
بله واقعا هم از اینجا برمیآید که آن پادشاه زاده خیلی با فضل و دانش و مهارت بلند، یعنی انسانی دانشمند بود، انسانی با خیرت بود. آفرین به شما. واقعا هم شما گفتید که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از سال سپری شده از روی نمیناسیون ادبیات کلاسیکی اشتراک نمودید. بله. خب پس بیایید یک غزل برای ما قرائت کنید. دل مقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب. آرزومندی دیار خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردد بی سر و بی پا غریب. چون تو در غربت نیفتادی چه دانی حال ما، حالی زار مستمندی مانده دور از ما غریب. در غریبی جان به سختی می دهد مسکین کمال، وا غریبا وا غریبا وا غریبا وا غریب. آفرین. واقعا هم فکر میکنم شما در برابر حفظ غزل ها این چنین روایت های زیاد میدونید. از قعر کلیسیه تا اوج زحل، کردم همه مشکلاتی گیتی را حل. بیرون جستم ز بندی هر مکروهیه، هر بند گشاده شد مگر بندی اجل. آفرین. شما امسال هم نقشه دارید در این آزمون اشتراک نمایید؟ بله نقشه دارم که باز سعی کوشش زیاد نمایم و در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمایم. خب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در حیاتتان چی نقش دارد؟ نقش خیلی خوب دارد که برای ما هر یک کودکان نورسان میتواند که ذهن ما را تیز نماید. از این کتاب ما یک چند سخنان خیلی زیبای از خود میکند، با سواد میکند، دانش ما را خیلی زیاد میکند. این کتاب برای ما یک مثل یک افسانه است که وقتی که ما کتاب را میخوانیم خیال میکنیم که در دنیای نو در آمده استیم. بله واقعا هم اگر انسان با شوق و ذوق کتاب بخواند خود را در همون حادثه ها تصور میکند. بله. چنین است؟ بله. آفرین. چنین گفتند که انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. بله درست. خب بگویید که راهنمای شما کی است؟ راهنمای من آموزگار عزیزم قربانو جمیله می باشد که ما را بر راه راست هدایت نمود و از خردی ما را بر چندین آسمان ها روانه کرد. ما از خردی با معلمه عزیزمان بر راه راست رفته ایستاده‌ایم و می خواهیم که از خردی کتاب زیاد خیلی بخوانیم و چندین آسمان ها اشتراک کنیم. گلهینه واقعا هم ما چگونه که از روی خط شما دیدیم شما مثنوی معنوی نینامه مثنوی معنوی را حفظ کرده اید. بله. بیاید یک پارچه برای ما قرائت کنید. بشنوسنه چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من به هر جمعیت نالان شدم، جفتی بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یاری من، از درونی من نجست اسراری من. سیری من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دیدی و جان دستور نیست. آتش از این بانگ و نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق از کندر نیفتاد، جوشش عشق از کندر می فتاد. تشکر. واقعا هم باور داریم که شما این نینامه را حفظ کرده اید. احسن. خب پس بگویید که برای شما شرایط فراهم می‌آورد تا شما در این آزمون اشتراک نمایید؟ شرایط را این پدر و مادر ما می‌آورد. پدر و مادر ما از خردی ما را میگفت که دخترم بخوان تا اینکه در آینده یک کسبی را بگیری. من سخنان پدر و مادر خود را از خردی گوش می‌کردم و می‌خواستم که در آینده یک هنرمند شوم که زندگی خود را پیش برم. بله احسن. برای این اراده مستحکم چون شما علاقه‌مند شاهنامه ابوالقاسم فردوسی هستید بیاید یک پارچه دیگر از داستان‌های شاهنامه برای ما قرائت کنید. در ستایش خرد و دانش. خرد افسر شهر یاران بود، خرد زیوری نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد با هر دو سرای. از او شادمانی و زو مردمی است، از او یدفزونی و زو کمی است. خرد تیره و مردی رفشان روان، نباشد همه شادمان یک زمان. چه گفت آن هنرمند مردی خرد، که داناسی گفتاری او برخورد. کسی که خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. تشکر.
خب شما در آخر برنامه به همه آن نفرانی که ما را تماشا دارند چی گفتنی دارید؟ من به همسالان خود چنین گفته میم که همیشه کتاب خوانید، وقتی خود را به فایده صرف نکنید. کتاب ما را راه درست را نشان می‌دهد. همیشه کتاب خوانید که در آینده زندگی خود را پیش برده توانید. تشکر. خب بار دیگر ما شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. بینندگان عزیز یادرس می‌شویم که قهرمان برنامه ما بودند اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است گلهینه میرزاعلیوه. ما در اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور بمانید. خیر.